Yes, mwaramutse bakunzi ba Kayangana TV, aho muherereye mwese mugira ibihe byiza, tubifurije amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese, ndetse abandi mugira intangiriro z'icumweru, ababuze babo mwihangane, komere benshi kandi mwese. Hanyuma reka tubageze amakuru ya kino gitondo, tubashije kumenya amakuru avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gace ka Kajoka ndetse na Mitamba, hanyuma tuze gusohoreza kuri Kiriba. Amakuru abyukiye mu Mitamba ni uko humvikanye amasasu mu mwanya mutoya, aduyi yaje aturutse iri imbere yerekeza mu Mitamba, ariko asanga aho abana bahagaze bameze neza, cyangwa se aho abasore bahagaze bameze neza, babasha kumusubiza inyuma ku rwego rwiza cyane rushimishije. Ayo ni amakuru yari mu Mitamba, ndetse no mu Kajoka humvikana andi masasu, nuko barwanye cyane, ndetse hakoreka ibindi bintu nyine biri aho ngaho bikomeye. Ayavuyeho amakuru yabyukiye kuri Kiriba ni uko habyukiye imirwano, uko mubibona ku mafoto cyangwa se kuri sikirini aho ngaho barwanye, ndetse hariho imodoka zari zihari barazitwika. Habyuka imirwano itangaje, aho ni hariya impande ya Uvira, aho ni kuri Kiriba, niho bimeze gutyo. Andi makuru yabyutse ku munsi w'ejo ni uko hari umugore hano Nairobi wishe umugabo, muzite gutyo ko ari kwica umugabo, aho umugabo yari afungishwa n'umugore. Umugabo ava muri pirizo ari umurwayi arwaye, asa n'urembye, aje mu bitaro avuye muri pirizo, amaze kugera muri pirizo arwara araremba, aje mu bitaro, ashike mu bitaro ku munsi w'ejo ku cyumweru, yibasha kwitaba Imana, ariko biciye umugore. Akenshi abantu baravuga ngo umugore, ngo umuntu wese agira igihe ciwe. Oya, nta muntu ugira igihe ciwe, kandi agira igihe ciwe. Yego, iyo nyine wafashwe nabi upfa kitari icawe, kuko iciwe ntawari ukizi, ariko iki ngiki ntabwo cavuye mu mugore, niho byaherereye. Nuko niko habyutse mu karere ka Nairobi, ndetse no mu karere ka Kongo, ndetse n'uwo muryango wabuze ababo turabihanganisha, bakomere bihangane. Uko niko isi ya none yubakitse, ariko abandi buhakura isomo, byoba byiza, byofasha, ndetse byo kubaka. Nguko uko byifashe kuri aya masaha, ariko mu Mitamba habereye inkuba zidasanzwe. Mu by'ukuri umwanzi yaje kwisanga mu buryo atatekerezaga. Mu bo twavuganye mu kanya bari kuri Kiriba, ni uko bambwiye ko yaje umwanzi araza, asa nyine uko ahora aza, ariko mare gushika ntiyasubirayo, uko azasubirayo yasubiye mu bundi buryo adasanzwe abona, kuko wabyukiye hariya amakuru y'iki gitondo. Murakoze.